So Mosonfo Muniaba Ekeskapa minimum asanso edi eshia ebim. Meji meja say dia mamu nyinse ensemu a e trendy ewo mayimu. Enu na mabɔ ne bede ede ba aba person mo na won so wetimi atwere wadwen ede afa ho adwentwe no aya na ehu hia me pa eyi nti na wabɔ modin ewura comment section honom na watwere wadwen ewo ho ede amame. Enu nti na ehu be hia sese unsubscribe to channel na obe subscribe se de be aye upload video bi a won se etimi aka notification na wetimi atwere eye wadwen na wabɔ modin aso ahye ede ama eye afofo on all the social media platform no eso whatever enne ensemu a ababeto mapono eso ede esewani ensese ye ka ede echo ye hwe eye celebrities na mostly womo ekobo show ana say omo kwakodi djuma ewo bebi a djumadie ni mu no say ye nyum to say ye den be hunu ne womo enya eye edom no ana say nipa bodompim ebebe hwe womo de womo eya ekowi atwe no ye be hunu say afei na I say womo etuska ai ebinu motuska edugu stage so ede ema eye womo fans ai ebituska ewo eye stage so no ato agu eye ne fans ne so na womo esesa ebinu ho ne say saa kana ya na celebrities na anyumtofo ana say womo agi eye edin ewo manye emu no womo eye no aya na eye nyankoma dibi na womo ekokoye na enu ntimi ya kire womo se munye se de be ya ebi amunioma bekoyi anasisi na eno na me wo kase ede eneden sofo penyin anidin ede prophet Dr. Godfred B Kyerem okopie mu ewo eye Kingdom FM oni fifi prat etwetwe eye enkomo no o kire ensin bi emu ede fa ho hu ne sem there is nothing wrong picking money celebrities throw on the floor hu ne sem bibi boni bi enim nsusu boni bi eni so say celebrity bi ebetu ska egu fom anase wo betu ska atu afa ekowiem na ebesane aba fom na eye ne fans anase na chidifo ebekọ akwakọ sesesika no ede afri fom hu ne say enfomso bia eni hu odofom beka ya ebra eye 31st night Lorraine kokopie mu ewo prophet Adum Chedua na sorry enim say ho na okwa sorry ye hu show off okoko yeye na oyi ska free ni bag na eboni mu emu na chese wotu edigu ho enkofo criticize no pa eye senkanti wuntimi fesika no enko to ho no mu boko gise wo ye de wotu edigu ho masika na eye de epete no ensemu apie edi free mu ene nchiremu adodo na ade ba ye de na chese eye bubuja na ene eye prophet Dr. Godfred B Kyerem ebebe chinsemu na amadodo na ka say oh okay so nyame nipa kwampo atimi abetwem say mfonso bi ene ho dia but sika se yenimu say a legal thing yes into no denti na yedi nanim betwitwi fom ana say yebebu sika nimtia eye ese na efata se eyesa na ene odifo akasa na nye no nkwa na oka ho ensem na wosanso de tu edwa efa eye enkrofo am se bio womo ekasa editi ase heaven bia eni ho no mo heaven bia eni ho ai na ye wa ye nkwa heaven ni eyi no eno so no wo kire ni nsemu edifa ho hu ne sem womo mokasa ansem ni nyina they are the agents of Satan and a Muslim no ebi eye antichrist na ensem no de odofo ene ye papa yi etwemu dodo na ede emaye eno ntika kom eje no kokko enum yenko na yenkonkotie eye Reverend Doctor na Prophet Doctor Kyerem emfa emba yeba ye ka ho nyinam de ba ababeso show bitiri mu eni kwanse wo ye ne sa and at the same time bi anso anipa na wo chiska no so ono so adwen bi woni tima na wa fa sika na fi ba bi se ono so de kopem page bi ana wo de pesika dodo a e ma de all kan so timi be ye no kre nipa wafa no de ono di diska na ma obi no okay but ayenti a wo diska na ma nipa na because sika transaction na de okay the more me yiska no ada se me de to ade ana me de sisa bibi enti mostly no ma omo ko diska na bi wa ko no ko diska na
otimi eye bibi gu so na odi akoma abonten se bi amede ko yare na da ne so a no yare na akoma obi etimi ma de o ka ne be ye nokre but obi a ono ahia ne fa no abonten no fa ne so mahia nipa minimum bi a ba bi ono pia wontumi nti watu sika na obi fa no entimi nyina so nipa na tu sika de ye bone enti na asem na wo ka na etimi ko ye papa baabi ene baabi nso enye papa ene emu oyere mo emu sisi ano na chese uhuru nipa no de sika no woto no se fa wo na se men fa wo ba fi regardless ni so de o dream bone wo ho no mama wakoma mu nye fine na nye wa so na o sorry o se yen protect yen ho na se fie no de ejuma ne lie what you say ejuma ne lie mo sorry am se yen boy ho ba ejuma ne lie da bia so wa o ka de be ejuma ne lie lie ahoban bo ho ba ni pankasa wo ho no me se wa adwemu ye fine unom have a clear conscience. That be eno de wo ho. Ene obi aba still bugina so say yemo yemo ba. Bible so de ehia. Na nipa wo clear. Physical and spiritual. Obi anaje mo ye clear Yakobon hwe so still mo say yemo yemo ba. If you wasa wo bo. Fi so wa ba ho ban yo. So say omo kasa na nyansa sema na say yense hunu. Ewo Kristo sumjidie mu de yense hunu. Ba wo nipa adwene me na betima nyansa sema mo bi. Ade nti na ye nyansa sem sa ama no. Say fi obi wo ho a ye wo antichrist na nya ni nyina na ye spirit bi ye nipa nti obi wo betimi aba be hye kuonum say be ya nipa be fa ne se mi wo kuonum na ono ankasa so san essay kuonum aha nti nipa ne ba ye na wo kuonum a ma nipa di na chi no say nipa ne kasa fa kuonum ho a e ma kwan say ada say the all ka no ye be gi edi because owum nti say nipa na the same time e dane ne ho be ka say oh heaven bi ani ho a wona wagina di ne be gina sem na di na chese de bronsam pese oye no wanyi obi amana ye den waba be gina sa akwan ne mama enti wo mo ka say heavy bi ani wo mo ye bronsamfo ana bronsam ma oh mo ye agent ema hwan ema Satan sa okay kaba wate mate on say anopa enkom hye bi na na ye di ho nkomo no fi wo hu sa de enkom hye no anye nke be Yo therefore and yes said the mwankasa mode maso akuti nsem no ebia eye prophet Dr. Kyerem wodi egu eye apno eso na chese anamuntu a eye celebrities ni to a ebinum hu ne se eye nyankoma di bi na wo mo eye omo de eye sacrifice Moses san wo mo kra ne de keka eye ho no hu ne se enye samum na etie ai ono wo hu eye adeboni bia e wo hu because ensori no mu bi krampo wo ho no mu a okwa altar ne so no udi sika ekokoto ho no se ni nyina eye fom ho na udi kokoto aha intine se udi akwakoto eye efom no no so no original stage so no so no ontimi first kan me mehye wonsa emfa nhye wonsa enti ene woto ene wa won so wa ho odi bitimi ukọ na ukọkọfa wodi a ene eno anu nti no ebinum ho ne se de sofo ne kan de emfonso bia ene ho na so ebinum nso adwen aye wo mo kesene ne kakra nsan se ha enioma sofo no ede etu eye abno so anase wo chire mo no omo kasa mo ne be ya adwen a ne wo mo edi eye atrum aso se o kasa wo mo kasa editia se heaven eni ho no omo agent of Satan anase ebinum krampo no so omo ye eye the antichrist aye ya ka ho asem ana ya kan ho nsem e wo tworo konkon ni mu je se ye wo mo sankrofo no na wo mo eyi wo mo ho edi apie adwenhwe do bi etimeche na adwen se obi enje wo sum ene emunnioma endie no does that make the person an agent of Satan or an antichrist? Eno eni simbise bi ebinum ebusa eye osofo no mu ne se otimi ba na bebebetire mu ede ema eye wo ma ebe ye mo de pan eye because obi ani ne believe obi ani de ogidie obi wo ho no mu a ono oje bibi di eno nti odi ni ti akwa akwohya ase enam so odi ni ti akwohya sade na so nti onim se bibi nimpo na bibi mpo sia saa de kodie no onyi eye allegiance to ha na say onim nti no say obi enje wo sum ene wo bohye bi ana say
religion no obi NG emfa entum eni emu nioma nanse emu bosha ya hyewo no 1G Indian doesn't make the person an agent of Satan and an antichrist and order for any one kasa wutie a prophet doctor Kyerem ninsema wode egu apono esosan and I want to wadwen esi efa ekyerɛw fabra ebebesom yen ewo ye comment section ho no mo na bomoden a na kyerɛ wadwen na share ensuso efa emayen on all the social media platform no eso Yamisha will said anida nya ebre ehye. Midia eni ekia sikapa makram.